Hei whakapakari tinana te mahi mā te kapa o Matatū. Ko ngā kaitākoro pēnei i a Wikitoria Rogers, raua ko Natalie Delamere, e whakarite ana mō tā raua kēmu tuatahi o te terenga Super Rugby Aupiki. I moved down 4 months ago now, and my first week here, I couldn't believe it. Like, I was like, oh my God. But once I've sort of just got stuck into it, I enjoy it. Everyone is feeling great. Everyone looks good out on the field. E tiki ana rātou ki te kapa Chiefs Manawa. No te rātou i noho te kapa Chiefs Manawa i raru i te kapa Matatū i te tēpū terenga. Hei tāpule Baxter, kua kaha ki te tīma me te mea hoki ko pai haere te tere o ngā kaitākoro i mua i te kēmu tuatahi. We're in a really good space. The move of seasons allowed us a longer pre-season for the first time, and we've had a month together now to build towards round one, and yeah, we've showed in our pre-season header against the Paua that we're going to bring an evolution in our DNA. We're physical, more physical than we've ever been, and we're continuing to enhance our speed. Hopefully we can just focus on us, do what we do best, play a fast game, play a strong game, and just hopefully put some points on the board and get the dub. Koinei te hokinga mai o Delamere ki te whira o Matatū, whai muri i tana wharatanga ACL i te tau 2023. Because I had done my rehab in Wellington, I ended up signing with Paua, but then I realised, you know what, it's not like home, so I went back to Matatū. I came back from Japan in March. I had bad Achilles, so I've been just trying to get through that. The body's getting back to 100%. Ka mutu, he tuatahitanga tēnei mā Rogers ki te mau i te poraka Matatū. I hunuku mai ia i te Tai Tokerau ki te waipounamu kia whanake haere i tōna ara putupōro. When I rang my whānau last night, I was quite nervous actually just to tell them, and you know, it coming out of my mouth was probably a dream come true, but yeah, pretty excited, you know, to take the field with the friends that I've made down here, and yeah, ready to go. Wix particularly will bring physicality, like she's out of the far north and she brings a different style to what we've typically had down here. Hei tēnei hatarei katu ki te kapa o Matatū ki te kapa o Chiefs Manawa ki Koinei ki te taiwhanga o te kaha, ka timata te kēmu hei te 5 miniti pāhi i te pākaraka i te ahiahi me te mana ko hoki. Ka whati rātou te kapa o Matatū i te rārangi tai a tinana mō ngā kēmu whutupōro mō ngā wahine, huri noa i Ōtautahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te taka.